Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu bumviriza ubutumwa nshikiriza, abantu bose baba mu bihugu vya kure, abantu bose baba mu bihugu vya kure, abantu bose baba mu Rwanda, abantu bose baba mu Burundi, abantu bose baba muri Tanzania, abantu bose baba Malawi, abantu bose baba muri Mozambique, n'abantu baba muri Canada no muri Australia, n'abantu baba muri Amerika, mbese n'abantu baba mu Faransa, nukuri abumviriza ubutumwa, nukuri n'abandi batanzi, nukuri ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Haleluya. Ku izina banyita Pascasi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndafite ubutumwa Imana yampaye. Ubwo butumwa rero tugiye kureba ingabire iruta izindi. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kureba ingabire iruta izindi ngabire zose abantu bafite cyangwa se dufite. Haleluya. Urashobora kuba ufite ingabire, ariko hari ingabire iruta iyo ufite. Haleluya. Hari ingabire iruta iyo ngiyo yo kuvugishwa n'Imana, hari ingabire iruta ukuririmba, hari ingabire iruta kuvuga ubutumwa. Haleluya. Reka rero turebe iyo ngabire, ariko ubwa mbere reka manze nsenge, hanyuma mpamagare umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mbaye ndagushimira Data ko uyu mwanya umpaye. Ndagushima Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ukuntu Data usubiye kunyibuka ukanyemera kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uze ari wowe wivugira, njye umunwa wanjye ntuvuge. Umwuka wawe wera Mwami anzeho kugira ngo ankoreshe Data, akanwa kanjye ntagire ico kavuga, ahubwo ari wowe uvugira muri njye. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka Mana Nyir'ingabo, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo bagire neza. Heza gira umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa. Umwuka wawe wera Mwami Yesu Kristo aherekeza buno butumwa. Urakoze Kristo, ndabuhesheje imyuka yose mibiri hano hantu, ndirukanye igico cyose kiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, undungikira abamarayika bawe kugira ngo Mwami Yesu banshigikire. Data, ndakwinginze buno butumwa Mwami ubuzungurukane Data, nubona ko kino kintu ugiye kuncishamwo Data gikenewe mu isi yose. Ndakwinginze Uwiteka yuko bitangaza. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka dusome Abikorinto ba mbere igice 13, turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Yesu nashimwe cyane. Bene Data, Uwiteka Imana arabakunda. Haleluya. Yesu Kristo arabakunda. Amen. Reka dusome rero. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga, canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanjye ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo
ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntaho rushira, ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho. Yesu nashimwe cyane. Rino jambo ndarisubiramwo ndiko ndasigura. Haleluya. Rino jambo ndarisubiramwo ndiko ndasigura. Naho novuga izindi naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa gisama. Haleluya. Ngo naho novuga indimi nk'iz'abamarayika, atarukundo, mwene data, nta kintu na kimwe wabukoze. Ndakubwije ukuri, urukundo nirwo rwa mbere. Urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishari. Iyo ukunda umuntu uramwihanganira, iyo ukunda umuntu ntumugirira ishari, iyo ukunda umuntu uramubembereza. Haleluya. Urukundo rero nasanze ariko rwa mbere, kandi ibindi byose biza bikurikira urukundo. Turebye Imana ya Isiraheli yaradukunze, irareba ko twebwe abana b'abantu tworanduka, ariko iratwemera kuduha umwana wayo w'ikinege. Uwo mwana w'ikinege nawe kugira ngo aze, nuko yari urukundo yaradufitiye. Yaradufitiye urukundo, maze araza aremera kuza kudupfira. Haleluya. Yaraje kudupfira kubera urukundo, bene data. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Haleluya. Ngo kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Mwene data, urashobora kuba ufite ingabire yo kuvugishwa n'Imana, ukaza werekwa mu nzozi, ukaza ugendana n'Imana, ikwibira akabanga, ikubwira ati kanaka umutima we umeze uku, ukubwira ati kanaka ameze uko, ariko aragenda ukumugakiza, ariko muri we watarukundo. Mwene data, shaka kuvugishwe n'Imana incuro atarukundo muri wewe, nubusa, nta juru. Haleluya. Atarukundo muri wewe nubusa. Nubwo wagenda ukavuga ubutumwa abantu bakihana, nubwo wafata amafaranga angana n'ishashi yuzuye cyangwa igikapu cyuzuye, ukagenda ukakijana mu rushengero, ati nimugende mwubaka urushengero rw'Uwiteka, nukuri atarukundo ruri muri wewe nubusa, ubu uri kurakorera ubusa. Haleluya. Nitwikontore mu mutima, nitwikontore turebe ko twaba dufite urukundo cyangwa se twaba tutarufite. Yesu nashimwe cyane. Bene data, urashobora kuba upfa ikintu n'umuntu, kabisa urukundo rukakuvaho. Urukundo
ntumukunde. Reka ndakubwire, Imana idutegeka gukunda bagenzi bacu kandi ngo mukunde abansi banyu. Haleluya. Urashobora kuba warakomerekejwe, ariko mwene data ndagusabe nukuri ntimuze mwange abansi banyu. Urukundo rurihangana kandi urukundo ruruta byose. Haleluya. Yesu Kristo natubabarire. Haleluya. Ngo kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. Haleluya. Ngo kandi naho notanga ivyanje byose nkabiha abantu aboro, nkabiha abakene, nkabiha abantu batishoboye, nkabiha abantu mbese bagize ikibababaye, ariko atarukundo ntacyo byamara. Ntacyo byamara bene data. Urukundo niko kwa mbere. Urukundo rurakenewe. Urukundo rurakenewe mu buzima bw'abantu, kuko n'Imana iradukunda kugira ngo idukunde. Yesu yaradukunze kugira ngo ize idupfire. Haleluya. Kandi kugira ngo Imana idukunde ntacyo twayihaye, n'Imana yaradukunze. Haleluya. Nitwikontorore turebe aho turiko turagenda nabi. Namba tarukundo dufite, dusenga Imana. Namba dufite urukundo rukeyi, dusenga Imana tuyisabe urukundo rukwiye. Tugire urukundo, kuko umuntu atagira urukundo nta juru. Shaka uririmbe mwene data, shaka uririmbe ufite umutima umeze nk'ibuye atarukundo. Ndakubwije ukuri, uri kurakorera ubusa. Shaka uvuga ubutumwa abantu bafashwe, ariko muri we watarukundo, nukuri uri kurakorera ubusa. Uri kurakora utazahembwa. Shaka uvyuka uja gukora diakona, shaka uvyuka uja gukora umurimo w'Imana, atarukundo ufite byose n'ubusa. Imana ikatwigisha ko twagira urukundo muri twebwe. Imana yarebye ko muri twebwe atarukundo dufite. Imana yarebye ko urukundo rwagiye. Abantu ntibagikundana, abantu barangana. Urashobora kwanga umuntu atacumuhora, umuhora ngo yambara neza, ukagira ishari, kandi ijambo rye tubwate ngo urukundo ntirugira ishari. Ngo urukundo ntirugira ishari. Haleluya. Ngo urukundo rurihangana, ngo rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Ngo urukundo rurihangana. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntigwihayagiza. Haleluya. Urukundo ntigwishira hejuru. Haleluya. Urashobora kuba ubona umuntu ukamugira ishari ngo yabyibushe cyane, ukagira ishari kubera afite umubiri munini. Haleluya. Ukagira ishari kabisa, cyangwa se ngo ujya muntu ngarya neza, ukagira ishari kubera ibyo kurya, ugashaka kumugira nabi. Ngo ujya muntu atunze, ukagira ishari ukagenda kumugira nabi kubera iki? Ibyo yitungiye. Urukundo ntago mufite bene data. Urukundo muri mwebwe rwaratimbye, nta rukundo mugifite. Nimusenge, muze dusenge, nimuze duhamagara Imana. Imana iduha urukundo, Imana itwongereza urukundo, kuko urukundo nico kintu gikuru. Urukundo nico kintu gikuru. Haleluya. Ntushobora kuja kuresha umukobwa utamukunda. Ariko bene data, byose n'urukundo, n'urukundo. Nubwo bamwe bagera igihe urukundo rukabavamwe, ugaca batangira kubona ko bihenze. Baragenda kureshanya, mbese bakira abageni barakundana, ariko amabere yagwa agatanya avuga ati narihenze, uyu muntu ntiyari uwanjye. Urukundo rwagize iki? Rwahoze. Urukundo rwabagabanutsemwo, baca batangira kureba ko
badakwiranye, ati narihenze. Ariko nidusaba Imana iduha urukundo, Imana itugarura urukundo. Atari urukundo ufite mwene data, saba Imana iguha urukundo. Niwambaza Imana iguha urukundo, kuko Imana iratanga urukundo. Imana ni inyembabazi, Imana ni nyanurukundo. Haleluya. Dusaba Imana iduha urukundo bene data. Haleluya. ngo ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Urukundo ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Urukundo ntago rugira ibintu bibi. Mwene data, atari urukundo ufite muri wewe ntago ushobora kubaha Imana. Atari urukundo ufite muri wewe ntushobora kubaha umugabo wawe, ntushobora kumvira umugabo wawe ibyo avuga. Naho ubikoze atari urukundo uba uri kurabikora mu gahimano, ntago aba ari urukundo. Ibyo ntago byandikwa. Nimuze dushaka urukundo, kandi urukundo ntaho ruzaja, urukundo ntiruzashira. Haleluya. Ku murongo w'8 avuga ngo urukundo ntaho rushira, urukundo ntirushira, ariko kuvugishwa n'Imana bizashira, ukwerekwa bizashira, ibintu byose bizashira, ariko urukundo ruzagumaho, kuko urukundo ni Yesu Kristo. Urukundo ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Haleluya. Urukundo niwe Kristo, ntago azashira, azagumaho, kandi Kristo yamyeho. Urukundo rwamyeho kuva kera. Nimuze dushaka urukundo, dusaba Imana itubabarire aho twagendeye nabi, abo twiyumviriye nabi. Uri kuriyumvira nabi, urashobora kwiyumvira umuntu nabi, urashobora kumwitotombera, urashobora kugira ibiki umuhora ibyiwe, urashobora gushaka umwica umuhora ibyiwe. Mwene data, nusenge Imana ikubabare. Nimuze dusenge Imana itubabarire. Haleluya. Dusabe Imana imbabazi kugira ngo Imana itwongereze urukundo muri twebwe. Nitwisuzume turebe ko urukundo rwacu rukwiye muri twebwe. Niturebe ko urukundo rwacu kabisa rukwiye. Haleluya. Mwene data, ni wikontorore, twese twikontorore, turebe ko dufite urukundo rukwiye, hanyuma dusenga Imana. Ndabipfurije kugira urukundo rukwiye, kuko ufite urukundo ibindi byose bigenda bikurikira. Ariko abantu nta rukundo dufite, urukundo rwaravuyeho, urukundo rwaragiye. Uranka mugenza watacu umuhora, ugasanga muri mwikwaya muri ko maryana ataco mupfa, urukundo ntago. Ugasanga muri abakozi Imana biko maryana, nta rukundo ruhari hagati yanyu. Nimusaba urukundo bene data, nimwicishe bugufi, nimuce bugufi, dusenge Imana, dusaba urukundo, kuko urukundo nico kintu gikuru. Urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishari, urukundo ruta byose. Haleluya. Reka dusenge Imana. Aho uri mwene data, usabe Imana imbabazi, uyibwira ati Imana nyongereza urukundo. Uyibwira ati Imana ndasaba urukundo, nta rukundo ngira. Uyibwira ati Imana ngira neza nanjye nkunde, urukundo. Urukundo rurakenewe, urukundo nigo dushaka. Ubu Imana yabonye ko atarukundo abantu bagifite. Mwene data, umuntu wese ari bwumve buno butumwa abuhereza abandi, aburungikira abandi, kugira ngo bumve ikintu gikuru gisumba byose, ingabire isumba byose, ingabire isumba ingabire yose ni urukundo. Haleluya. Shakurote uzurota uri muraguruka, uzurota uri kurajanwa kwerekwa mu ijuru, uzurota
uriko mbese uze werekwa ibintu byose bitandukanye, werekwe amabanga yose y'ijuru, werekwe mbese ibyose, mbese uko abantu bateye n'imitima yabo ukwiri, mbese n'ibyo bakora uvyerekwe. Ariko muri we watarukundo ufite, mwene data, byose n'ubusa. Umenya ko atajuru, umenya ko atajuru, nambuzi ko muri we watarukundo, umenya ko ibyo byose uri kurakora ubusa. Haleluya. Reka twinginge Imana maze iduhe urukundo. Nupfukama huri kugira ngo dusabe Imana imbabazi, hanyuma iyo Mana itugire neza, hanyuma iyo Mana iduhe urukundo. Haleluya. Kuko urukundo rurakenewe, turakeneye urukundo. Yesu nashimwe cyane. Reka ro dusenge. Uwiteka Mana nyiringabo, turi imbere yawe twebwe abanyabyaha, nta kintu na kimwe twimariye Uwiteka. Ndakweretse abantu bawe Uwiteka, turakwinginze Data wa twese utwongereze urukundo. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, ugende ufashe umuntu wari wese Data atarukundo afite, n'ububona mwami